Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan autoservis. Slučaj je htio, baš nas se lijepo potrefilo da nam na test istovremeno dođu dva zanimljiva automobila, baš onakvi kakvi se danas najviše traže i kupuju kada imate ipak malo izdašniji budžet. S jedne strane nam je najprodavaniji model njemačkog premium proizvođača Mercedes-Benza, model GLC, dakle kompaktni SUV 4.7 nešto malo više u dužinu. Riječ je o modelu koji je od 2022. na tržištu sa ovom aktualnom generacijom, a razlog zašto se danas našao na testu jest jako dobra marketinška ponuda koju trenutačno Mercedes nudi za njega, ali isto tako i dodano početna varijanta dizelskog motora, jer dizelaše i dalje najčešće biraju Mercedesovi kupci, koja u početku nije bila dio ponude. Dakle, oznaka je 200D, pogona sva 4 kotača i naravno automatski 9 brzinski mijenjač. Platinum Edition je pak posebna ponuda koja donosi zaista sveobuhvatan i vrlo bogat paket opreme, no istovremeno vam ostavlja mogućnost da i sami konfigurirate taj auto onako kako biste vi to željeli. Ovdje tako primjerice je dodani AMG Line paket opreme koji iznosi preko 4000 eura, 4095 preciznije. I ovome autu ipak daje onako malo posebniji izgled. S ove pak strane je japanski wannabe premium proizvođač Mazda, koja je itekako popularna kod nas, a posljednjih 10 godina pa i više njihov kodo dizajn na tržište lansira sve ljepše i ljepše automobile i zato kažemo da je onako se opasno približila premiumu, a i po činjenici da oni i dalje se odlikuju onom posvećenošću u projektiranju i izradi automobila do najzadnjega detalja i osobito se pazi da vozač ima onaj najkvalitetniji džimba i taj, kako oni vole reći, doživljaj vožnje. Dakle, za razliku od mnogih drugih brendova koji su zahirili u pravcu digitalnih tehnologija, efekata, aplikacija i sličnoga, kod Mazde uz lijepi dizajn i dalje možete računati na vrhunske vozne osobine. A ovaj model je trenutačno također najpopularniji u Mazdinim salonima i najviše se traži i kupuje iz jednog jednostavnog razloga, zato što je Mazda suprotno svim trendovima, znate i sami, predstavila u trenutku dok su svi gasili dizele 3,3 litrni linijski 6-cilindarski dizelski motor koji u ovome slučaju ima snagu od 245 konja, inače se može dobiti i sa 200 konja. Ovdje također imamo pogon na sve kotače i automatski 8 brzinski mijenjač. I znate što je zanimljivo? Zašto ovako dugačak uvod? Pa zato što razlika između ova dva auta iznosi, vjerovali ili ne, samo 4000 eura. Dakle, s ovoga maknite AMG Line doplaćeni paket opreme i imate skoro istu cijenu. Što je ovdje doplaćeno? Samo ova nova Zircon Sand boja, jer ovaj auto je pak na test došao ne zato što je bestseller, već zato što je za modelsku godinu 2025. doživio neke određene promjene. Doduše, veći dio promjena se odnosi na plug-in hibridnu ponudu, ali ima i ovdje neki sitnica koje ćete vidjeti. Oba su testna modela kao stvorena za duga putovanja u dobrome društvu. Ja sam se bome ovih dana sa ta dva auta itekako naputovala. I to u punom formatu, znači pun auto putnika, pun prtljažnik prtljage i kreni da vidimo kako to zaista izgleda, jer većina onih koji će ići kupovati ovakve aute imat će baš to na umu, česta putovanja u društvu. Društvo može biti super u GLC-u, ali ne bi smjeli biti baš jako visoki, jer u tom slučaju će se možda malo gurati, ali za sve one koji su nekakvih prosječnih visina ovdje u ovom autu ima savršeno dovoljno mjesta sprijeda i straga. Interijer je klasično elegantni mercedesovski sa ovim upečatljivim detaljima, isto tako i sa krasnim ukrasnim ovim površinama. Doduše, ovdje malo imamo ovih lakiranih za koje ćete morati imati čudesnu krpicu pri ruci, ali ok. Ovdje su i posebna sjedala presvučena u ove umjetne kože i naravno rješenje digitalnih instrumenata koje ovdje možete mijenjati sami izgled. Ovdje nema onoga hyperscreena kako ga znamo iz nekih drugih Mercedesovih modela, ali ja čak mislim da je ovo i praktičnije rješenje. Osim toga, ovaj nakošeni veliki ekran je fakat na ruku,
pa šta god da već trebate koristiti ovdje. Ovdje ima još jedna značajna doplata, isto tako na ovome modelu, a riječ je o paketu napredne tehnologije, zahvaljujući čemu ovaj auto nudi stvarno puno mogućnosti i u njemu se osjećate maksimalno sigurno i maksimalno komforno i maksimalno povezano. A to je ono što se danas jednostavno traži i što mora biti u automobilima koji su ovaj rang cijene. Znači, nekakvi posebni zamjerki ovdje zaista nemam. Osim toga, u ovome automobilu ima još nešto. Da, je ovdje ova legendarna ručica mijenjača. Kolege iz Automotori Sporta su testirali nedavno baš tu klasu njemačkih premiuma, pa nije čudo da je Mercedes izašao van sa ovim autom sada kada je Audi lansirao novu generaciju Audija Q5. Znate i sami, Q5 smo testirali, pa taj test možete naći na našem YouTube kanalu. Ajmo vidjeti kako izgleda Mazda s druge strane iznutra. S ovim promjenama za 2025. godinu opet imamo Homura paket opreme, njega smo imali i na prvome testu sa Mazdom CX-60. Homura sada donosi još jednu novu opciju koja se ovdje lijepo vidi, a to je ovaj blago darkerski, ali znam da ima ljudi kojima će se to možda više dopasti, crni interijer, znači ove sve površine presvučene ovako u ove meku kožu, meke materijale. Pogledajte vi samo ta sjedala, doduše ovdje se to već malo nagužvalo, ali ok. Grijana, ventilirana, upalimo ekrane, puno su manje upadljivi nego na, samo malo stišajmo glazbicu, nego kod Mercedesa, sve je to nekako samozatajnije, ali ima ovih klasičnih japanskih detalja poput evo ovih komandi klime, pozdravljam da su ovdje odvojene, tu se nije ništa mijenjalo, ali i dalje su to one digitalne standardne brojkice. Instrumenti možda malo manje upečatljivi, ali ono što oduševljava u ovome autu je svakako ta ponuda prostora zbilja i ta preglednost, te velike staklene površine. Možda je ova nova crna boja interijera malo umanjila doživljaj širine i prozračnosti, ali vjerujte, kad pogledate brojke, sve to stoji i dalje ovdje, baš kao i jako veliki prtljažnik kojega možete dobro natovariti, ali ovaj auto se vrlo često kupuje, kako saznajemo, Mazdi, zbog još jedne kvalitete, a to je mogućnost vuče tereta do 2,5 tone, dakle oni koji često vuku čamce, prikolice s konjima i slično, znači cijeniti prednosti ovoga automobila. Osobito stoga što pod haubom imaju zaista moćan dizelski motor sa svojih 254 konja i sa 550 Nm okretnog momenta. Ako vam je ideja kupiti dizelski pogonjenoga većeg SUV-a poput ovoga kao što je GLC ili kao što je to naša tesna Mazda CX-60, onda nećete imati previše mogućnosti izbora, ali tamo gdje ćete imati mogućnost izbora, početni dizelski motori će ipak biti slabiji od ovoga u Mercedesu. Ova ima 120 kW, ovi drugi početni su obično 110. Dakle, to je neka razlika, nije prevelika, ali je ok. Glavno je pitanje je li vam ovi 120 kW sasvim dovoljno za korištenje ovog automobila koji ide do težine od gotovo 2 tone, ok, nešto malo manje ispod, ali kad ga nakrcate s putnicima i ostalo, poveća se i ta težina. Pa ja ću vam reći ovako, ja sam sa performansama ovog automobila sasvim bila zadovoljna. Putovala sam po Hrvatskoj po kombinaciji autocesta i samoj unutrašnjosti koja je, kao što to dobro znate, prekrivena s kamerama, pa ni ne možete se ne znam kako voziti. Uglavnom, minimalna potrošnja koja se zaista kreće oko 5 litara, između 5 i 6, ovisno o tome koliko ste se vozili na otvorenoj cesti, koliko na autocesti. Ugodno, tiho, niska potrošnja, auto stabilan, ovdje imamo i pogon na sva 4 kotača, mali krug okretanja za manevriranje, dobro došlo u kojekakvim knap prostorima i stvarno nemam nikakvu ideju da bi ovaj auto možda bio podmotoriziran sa ovom kombinacijom motora i mjenjača. Osim toga, ovaj 9-brzinski automatski mjenjač tu jako puno doprinosi tom ugođaju korištenja. Dakle, to je to. Razlika je jedino što ovdje imamo 4 cilindra,
A ovdje imamo motor koji ipak malo više diše, koji ima, kao što vidite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindara i veliki obujam od 3,3, jako veliki okretni moment i jako velika prva razlika koju ćete uočiti između ova dva motora jest fantastičan zvuk kojega Mazda ima, do te mjere da ćete možda gasiti radio i otvarati prozore da čujete zvuk ovoga dizelaša. Sigurno se nećete tako daleko voziti, ali ok. Ima ljudi koje to veseli, pa napominjem i ovdje. I ovdje dobro funkcionira ta veza između automatskog mjenjača i ovoga dizelskog motora. Mazda je tu opet to sve filigranski popeglala, a sa promjenama za modelsku godinu 2025. još je utegnuti i taj ovjes i sama reakcija ovoga automobila koji jest dugačak i visok, nije toliko visoko udaljen od tla, nekakvih 17,5 cm, ali se na zavojima ponaša jako lijepo i neće vam previše bježati, osjetit ćete da tu ipak imate nešto niže težište. Znači, sve u svemu i ovdje ćete uživati u pravoj harmoniji, simfoniji dizelskog motora, sve ono što smo već možda pomalo i zaboravili kod silnih hibrida. Ono što moram posebno napomenuti da oba motora, i kod Mercedesa i kod Mazde, imaju mild hibridni dodatak, što ih onda čini čišćima u ispuhu, a isto tako i štedljivijima u potrošnji. Dakle, ako mene pitate, imate preporuku za oba. Sad, volite li više Japanca i 6 cilindara ili Mečku i 4 cilindra? I za kraj, možda će vam se ovaj usporedni test učiniti možda i neprikladan, ali zapravo mi smo tu gledali nešto drugo. Gledali smo ono što nas najčešće pitaju ljudi i kada imaju jedan određeni budžet, što za taj budžet mogu dobiti. A vidjeli ste i sami, cijena ova dva modela je tu negdje, ovisno o tome koliko ćete doplatiti na jedan ili na drugi. U svakome slučaju trebate ipak imati malo izdašniji budžet, jer ovaj auto sa svim doplatama, ali i sa popustom na Platinum Edition stoji 73.000 eura, a Mazda sa doplaćenom bojom koja je stigla kao dio noviteta za modelsku godinu 2025. Zove se Circon Sand, znači 750 eura je doplata. Na kraju ima završnu cijenu od 68.000 eura. Dakle, kao što sam rekla na početku, razlika među njima financijski nije prevelika, ali Platinum Edition zapravo nije samo jedan paket opreme, dužna sam još to reći na kraju, pa ajmo provjeriti što zapravo znači Platinum Edition i koliko vam tu ostaje slobode za konfiguriranje automobila. Platinum Edition, dakle, znači taj model sa popustom, ali Platinum Edition naravno znači da možete birati i pogon koji želite, a uz Mercedes GLC kao početna dizelska varijanta nudi se upravo ovo što mi sada vozimo, a to je oznaka 200D. Znači, ovo je mild hibridna kombinacija gdje zapravo ovih nekakvih osnovnih 163 konja dobivaju još potporu od 48 voltne hibridne instalacije. Sve u svemu, ova kombinacija, ukoliko se usporedi sa prvim sljedećima, to je one oznake 220D koji zajedno nekako u kumulativu struja i osnovna snaga ide preko 200 konja, nije prevelika razlika. Nije prevelika razlika u performansama, jer ovaj recimo ide do stotke za 8,6, 220D ide za 8 sekundi. Dakle, sve je to tu negdje. Krajnja brzina je i onako previsoka za ove standarde kako se po novom trebamo voziti pod svim ovim našim kamerama, po taracanim cestama i ostalim sigurnosnim elementima, tako da vas to ne treba brinuti, ali stvar o kojoj se možemo razgovarati svakako je činjenica ima li ovaj auto dosta snage kad se natovari sa svim tim skupa, ali ima. Ovo je ipak Mercedes koji je stvari visoko tehnološki posložio, tako da je taj segment ovdje besprijekoran. I druga stvar, iznenadit će vas stvarno vrlo niska potrošnja, koja ako se vozite ovako lagano po otvorenoj cesti može biti i oko 4 litre, vjerovali ili ne. Na autocesti to opet neće skočiti previše, bit će tu negdje do 6 litara, što su stvarno fantastične vrijednosti. I tu je ta prednost ovakvih premium brendova u usporedbi sa recimo puno jeftinijim kineskim modelima koji trenutačno traže nove kupce na tržištu.